Neno katika dhidi ya hawa vijana. Baba, watetee, mtu wa nne atawatetea, atawafanya Baba wasichomeke. Jehova, ni wewe tunategemea kila siku Jehova, hakuna Mungu mwingine kama Jehova. Baba, tulinde, tutetee, tupiganie, ni wewe tunategemea Jehova. Baba, zile the evil spirit Baba ni ngumu kusikiza binadamu, lakini tukikuwa na wewe, when your presence is here, the Holy Spirit, when we have your Holy Spirit Jehovah, every demonic powers listen to us because your power, your Holy Spirit is within us, oh Jehovah. The Holy Spirit, the devil, the evil spirits only listens to you, Jehovah. When we have you, when your spirit is among us, the evil spirits will listen and they will obey our sound, Jehovah. Wakati huu tunapinga nguvu zote za shetani, nguvu zote Baba za ibilisi ambazo zinaingia kwa vijana, wanaanza wizi Baba. Wakati huu tunapinga zile spirit kwa jina la Yesu Kristo, kwamba hawana uwezo wote kufika mahali hapa Jehova. Wakikuja waone tu ni wewe unatutawala, ni wewe unatuongoza vita zote Baba, ni wewe unatupigania. Sisi peke yetu hatuwezi Jehova. Wewe kuja katika nyozi zetu, tutawale, tuongoze Jehova. Kuna Mungu mwingine kama wewe Baba. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen.